A ti pričam ja i on što smo uvijek 2 dana ispričali, imam više od 2 vreće. Kako neću ne bim se majke, ti li soliš kad pričaš i bem ti budala. Soliš hlebe bem ti materice, si nešto lep turila, a se posoliš hlebe. Pa dobro, to je. Što? Kako se trevilo, a? Da, trevilo će. A ti pa sve do sad što pričaš, to je sve neslavno, ne samo sad. Za 70 godina sve neslavno. Kakve 70? Ja sam počeo da pričam pre nego sam rođen. Pre Vuka Karadžića, a? Za 60 godine, ono je sve neslavno. Nije vreć meni. Pa ne tako si jesi. Ma kako se za babu seti? A? Ma kako se za babu seti? Pa kad je tija umreli ova? Ma šta umre bebu? Ko sad ide, to je... Pa nije mnogo dan. Pa ljubite, Sara na njemu je bila pola godine. 5 godina. 5 godina i sad se setil zakopali ga pri babu. Ne vrem, moja baba tu i pri moju babu be. Ma kako traži onom dena bi mogo majke? Sve on tu. Ne bre, misli. I to je ti znao do sad. Nisam, stvarno nisam znao. A i Čiča ne je komentarisao to je do sad. Nije. Ja nisam ja znao onoga vidim. Koji nije, kako traži u te bebove ko krvu koske? Žive po i ten ide, baš imate 3-4 kuće previsto po svetu. Bude redom, tačno je to što priča. Pa dodete hem pa ga tako paše prema u babu. On je hem ti, babu ide. Da se otkopao. Ne, on nije znao, čuješ kako vika. Nije on to znao da će također Ама ispadne. ja bem u sve ja, sakću, ti mi na tela dim noćem da ga iskupujem. To si do sad trebal, sad će ga iskupuješ. No i sad ima vreme. Ja nema gotovo to. Kasno vidi ga. Vidiš ti kada. Ovo ima nešto. Mešali ti jebe.